We are now in our house. Yeah. Hi. Hi guys. Hi guys. What they do there? I will look what they do. Hi. How are you? Don't. Ovo je jedan od mojih najboljih i možda najgorih vlogova koje sam snimio, a vidjet ćete i zašto najgorih, jer su mi se desile neke ne tako dobre stvari ovdje i tako da ostanite u ovom vlogu pa ćete saznati o čemu. Prošlu noć imali smo ovdje žurku, da, to je bio prvi dan kako smo stigli ovdje u Mostar. Dolazili su i moji prijatelji iz Hrvatske isto, tako da ostali smo baš do kasno tu. I evo nas ovdje posle žurke. Malo je tu nered, da, pa smo mi posle to sve počistili i spremili. U ovoj sobi sam ja spavao i ne znam još neko, ne sjećam se. Da, u ovim drugim sobama su spavali moji prijatelji i moje prijateljice. Evo ga ovdje vrt, bašta. Naravno, mogu ovo opisati putovanje kao možda lijepo, ali i ružno, pošto su mi se desile neke lijepe stvari, a i desile su mi se neke ružne stvari. O tome ću ispričati u nastavku videa. Kao što sam i rekao, ovo je trebao da bude jedan od najljepših godišnjih odmora za mene, ali nažalost nije bilo tako. Prethodnu noć imali smo party, zabavljali smo se, ostali smo do nekih 7 iz jutra sati, budni. I tako da ja sam ovog jednog prijatelja, mislim nije moj prijatelj, već je prijatelj od ovog jednog prijatelja i kojega sam ja sutra dan odvezao do stanice i po povratku mi se desilo nešto užasno. Udario me kamion, bio sam u autu i udario me kamion na kružnom toku. Bilo je to užasno, za mene bilo je baš strašno. Od auta bukvalno nema više ništa, ali eto, to me nije omelo da nakon 2 dana odemo u Hrvatsku zajedno i da tamo nastavimo naš trip, naše putovanje. Da, i eto, mislim dešavaju se u životu neke i lijepe i ružne stvari, sve je to život. Ovdje sam ja, pretvaram se da mi je sve super i vidite koliki osmeh imam na licu i pretvaram se da mi je sve taman, da mi je sve super, a u sebi, znači ovo mi je bio jedan od najgorih dana. Bukvalno u sebi hoću da umrem, znači koliko je to bilo traumatično za mene i koliko je to bilo nekako užasno neko iskustvo za mene. Eno moreta, potonuh. Jesam se ufleku.
Evo ga ovdje u Dubrovniku na plaži. Kurca ti prismoje dobila prvenstvo. Kako izgleda Dubrovnik i plaža. Možda ovako ovdje, malo bolje. Da. Ovdje. Evo ti jedan video. Okej. Hej! Ajde vam! Pozdrav svima, evo nas u Dubrovniku, u starom gradu. Evo možete ovdje da vidite kako to izgleda. Evo nas ovdje u Dubrovniku, u starom gradu. Nikad prije nisam ovdje bio, ovo je moj prvi put. I stvarno je prelijepo i mnogo mi se ovdje sviđa. Ovo smo išli mi na krstarenje. Bilo je isto predivno. Mada ovo nam nije bilo u planu da idemo na krstarenje. Ali pošto se meni desilo ta nesreća, tako da mi smo odlučili da idemo na to krstarenje, eto radi mene, da bi meni bilo malo lakše, da se ja mogu osjećati malo bolje, pošto sam baš bio nešto nervozan i depresivan i nisam mogao da spavam, tako da to je bilo, tako da moji prijatelji su me iznenadili i organizovali su ovo krstarenje i ja sam im mnogo zahvalan i hvala im na tome. I naravno ovdje smo išli na krstarenje i bilo je stvarno predivno. Eto, nekad se znaju desiti neke neočekivane situacije poput toga da nam se pokvarilo auto i da smo imali tu nesreću. Ali eto, ipak ovo je sve život, to je jedno iskustvo.
kao što je ovo jedno iskustvo za mene i prelijepo je bilo i stvarno sam uživao. Upoznao sam neke nove ljude sa kojima se nadam da ću ostati u kontaktu i sa kojima ću, kako se zove već, možda nekad se opet sresti i tako to. Ovo je na žičari u Dubrovniku, ovo je sa vrha Dubrovnika, odavde se može da vidi bukvalno čitav Dubrovnik i stvarno je prelepo ovdje, pogotovo pred zalazak sunca, da se obiđe ovo i da se pogleda, naravno može da se uradi mnogo lijepih fotografija. Ovo mi je bilo najljepše ovdje, naravno sa prijateljima mi je bilo najljepše, pošto ne znam da li bi mi upola bilo ovako dobro da nije bilo prijatelja i ne znam da nije bilo tih prijatelja svih, ne znam kako bi mogao ja da se, kako da kažem to, da prebrodim tu krizu koja je nastala i koja je dosta utjecala na moje mentalno zdravlje i tu nesreću naravno koja se dogodila. Tako da ovo je isto jedno prelijepo iskustvo i stvarno Dubrovnik je predivan i stvarno je lijepo ovdje. Ovo je ovdje moja kuća, vidite, ovdje ja živim. I vidite ovaj pogled na ovu rijeku. Nisam tu bio 200 godina pre nove ere. Evo ga jedan zalazak sunca ovdje gdje se može uraditi mnogo dobrih slika, samo ovdje nije svjetlo bilo baš najbolje, tako da nisam ovdje ispao nešto, sad da kažem, Bog zna šta. I naravno ako vam se video svideo, stavite like, subscribe na moj kanal, posjetite moj Instagram i vidimo se u nekom narednom videu, pošto sad putujem u Italiju, snimit ću još više.